мон ягон мушкилие доранд ки агар бо мо суҳбат кунанд шояд мо ин мушкилиро бартараф кунем. сипос аз шумо. салом алайкум. ман як нафар ҷавондухтари 20 сола мебошам. 6 моҳ мешавад ки ба истифодаи сигор одат кардаам. касе аз хонавода инро намедонад. кӯшиш мекунам ки аз ин одат даст бикашам, аммо муваффақ нашудам. хуб, ягон кӯмак карда метавонед марҳамат? чунин аст ки албатта сигоркашӣ ба бемории никотиновая зависимост, яъне вобастагии никотинӣ дохил мешавад ва инро наркоманияи сабук ҳам мегӯянд. мутаассифона аврупо вақте ки ин чизро фаҳмид, сари роҳи онро гирифт ва ҳоло дар баъзе ҷоҳо ё ки дастрас кардани сигорҳо ё ки умуман бардоштани нархи онҳо ва маҳдудиятҳои иҷтимоӣ кардан дар он ҷо хеле хуб ба роҳ гузошта шуд. вале ҳанӯз ҳарчанд мо қонунро қабул карда бошем, вале ҳанӯз ин маҳдудиятҳо дар ҷамъияти мо назаррас нестанд. сигоркашӣ беморӣ ҳаст ва он сабаби ангеза ёфтани бисёр бемориҳои дигар мешавад, аз он ҷумла бемориҳои асаб, бемориҳои дил ва аз ҳама хатараш ин умрро кӯтоҳ мекунад мутаассифона ва пӯстро, рангашро дигар мекунад, шишҳоро касал мекунад ва ангезонанда яке аз бемориҳои саратонҳо ҳаст. барои ҳамин сари вақт аст ки иттилооти зиёдтар бигирад ва бидонад ки ин ҳаловате ки якчанд сония мегирад аз сигоркашӣ метавонад дар оянда ҳам ӯро зарари гӯем ки ҷисмӣ, ҳам зарари пулӣ ва ҳам зарари маънавӣ расонад. ва кӯдаконе ки чунки зан аст таваллуд мекунанд, онҳо аз ин вобастагӣ мегиранд ва зиёни онҳо, зиёни ин сигоркашӣ ба батни модари сигоркаш мерасад. ва хуб аст ки сари вақт, чунки зан ҳастанд, ҷинси латиф ҳастанд, ҳар як сигоркашӣ 15 дақиқаро умрро кам мекунад, ранҷурӣ меорад ва бисёр мушкилотҳои зиёд меорад. латофату назокати чунин занҳо тез аз байн меравад ва мутаассифона ин чизҳои ҳастанд, суханҳои ҳастанд ки мо онҳоро дар асоси илми ҳоҷира мегӯем. агар натавонанд, метавонанд муроҷиат кунанд ба мутахассис ва дар ҳар ҷо ҳастанд духтурони нарколог, дар ҳар корхонаҳои тиб, ва ё бевосита ба мо муроҷиат кунанд. мо метавонем ки бо чанд маслиҳатҳо ё корҳои манипулятсияҳои равонӣ ро аз ин сигоркашӣ халос. сипос аз шумо. вақте сахт асабӣ мешавам, чӣ гуна роҳи ором кардани чӣ гуна худамро ором бикунам мегӯяд дар ҳолати асабонияти сахт? акун тасаввур кунед ки ғазаб яке аз ҳамун зуҳуротҳои эҳсосӣ ҳаст. баъди ғазаб хашм аст. хашм аз ғазаб чӣ фарқ дорад? вақте инсон ба хашм меояд, корҳое мекунад ки дар пеши худаш ҳисобот намедиҳад. ва ғазаб бошад, ҳарчанд ки сахту вазмин аст, вале каме дасти ақл дар балои вай ҳаст. барои ҳамин ҳатто ки ҳазрати Мусо гуфта буд ки пиёлаи оби хунук нӯшед. яъне ки миҷози ғазаб ки гарм аст, пиёлаи оби хунук аст, метавонад сард кунад. пайғамбари гироми Муҳаммад ҳамчунин гуфта буд ки ҳангоми ғазаб ва ғазабнок шудед, шинед, агар шиштагӣ бошед ғелед. ё ки мегуфт рафта таҳорат кунед, ё ки рафта ягон кор, яъне ки инсонро ба чизе водор мекард ки ҳамон ғазаб, қувваи ғазаб ба атрофиён зиён нарасонад. чунки ғазаб чист? ғазаб он нерӯи интизорие ҳаст ки амалӣ намешавад. вақте мо ба як кас як корро мефармем ва ӯ ин корро намекунад, ва ин сабаб мешавад ки ғазаб пайдо мешавад, яъне нерӯе ки бояд ӯро ба касе равона созад. ва ғазаб ҳамин тавр ҳаст ки агар аз як инсон барояд, ба каси дигар рӯҳу равони ӯро нороҳат месозад. он инсон албатта ӯро ба касе медиҳад ва ҳамин тавр ғазаб рафта рафта оқибат ба сари ҳамун ки сарчашмааш меояд. барои ҳамин хуб мешуд ки инсон ғазаби худро нигаҳ дорад ва мегӯяд ки қаҳрамон, дар урфият мегӯянд қаҳрамон кист? қаҳрамон он касе ҳаст ки ғазаби худро фурӯ мебарад.
خب باز هم سوال ها زیاد است، من کوشش میکنم، وقتم خیلی کم. سلام علیکم، من یک تام شنونده شما، من بسیار بدور خوبی میکشم، بسیار هوشیار خوب هستم و از پر زدن پشه هم بدور میشم، تو سحر خوبم نمیبرد، شبم روزم خوب نمیکنم، در خوابم سگ یا مور حمله کردنی می شود، من با ترس بدور می شوم. خب هر کاری که در گذشته می گذرد در سرم تاب می خورد. و یک سوال دیگر، به شوهر مدت دراز بودن یا که به مرد بودن زنی به شوهر به زن چه تاثیر آورده می تواند یا که به عصب چه تاثیر می رساند؟ ما خواهان آنیم که مردی که برای اون کس هست پیدا شود و بختش رو باید، چون که یکی از بخت‌های زن‌های محترم و عزیز ما این البته عائله همسر شایسته است، عائله است و البته دور باشد بگذار بیاید و اگر نزدیک باشد آشتی کند و اگر نداشته باشد امیدواریم که وقتی که معاینه سری او دیگر میشد پیدا میشد. و گفتنی هم که در این مسئله که در حقیقت انسان دائم جفت خود میکاود، دائم در گفتگو و در جستجوی او هست و یکی از عشقهای سخت همین است که وقتی قسم مقابل خود را پیدا میکند و از قلب او اون مهر پیدا میشد و آنها عاشق زار یکدیگر میشن، مانند لیلی و مجنون و یوسف و زلیخا و رومیو و جولیتا و البته در چنین حالت ممکن است کارهای کرد که ما دائم مصلحت میدهیم که انسان مشق‌های روانی کند که باطن خود را دیگرگون سازد و برای به مقصد رسیدن سه چیز لازم است. یکی که اطلاعات لازمی را بگیرد که اطلاعات یعنی دانش معلومات لازمی میتواند که مقصد را روشن کند و دوم البته نیرو در خودش داشته باشد، یک قوایی را پیدا کند که آن مقصدها را عملی کند و آن را در چارچوبه وقت گذارد، چون که وقت بسیار وقت معین کننده رسیدن انسان به مقصدهایش است. تشکر میکنیم از شما. دو سوالی کوتاه دیگر است و بعدا خداحافظی خواهیم کرد. آیا خوابهای پیش می اومده، انیقترش سوال چنین است که خواب تا کجا حقیقت دارد؟ آیا خواب حقیقت دارد یا نه؟ اگرچه ما قبلا وعده کردیم که در این موضوع حتما یک برنامه مفصل خواهیم داشت و این برنامه آینده میشد پاسخش. البته ما در این میتوانیم کوتاه بگوییم که خواب رفتن است، ولی خواب دیدن، خواب بینی، این آن خبرهایی هستند، آن عملیات هایی هستند که در وقت خواب به وقوع میبیند. خواب این اطلاعات خبرهایی هست که زیر شعور انسان به شعور انسان میدهد. طلبات های نهانی، مسئله های پرابلم های باطنی خود را با شکل خواب به شعور پیشنهاد میکند. خب سپاس. آخران پرسش است. سلام علیکم، من دختر 19 ساله یک مشکلی دارم، همین روز دراز خوابم میگیرد، خسته میشوم، بیشتر خسته میشوم، گفتند همه چیز برایم سخت تاثیر میکند، از چی باشد؟ آیا من بیمارم؟ ما یک چیز رو برو میشیم وقتی که انسان ها روزانه بسیار خواب میره، نشاندار مانده شوی عصبی آنها است که عصبی آنها ضعیف شده است و خود نیرویش کم شده است، مانده شوی دویم درجه عصب هستند. ولی کسانی که باز شب زنده داری میکنند، تلویزیون و مثلا کامپیوتر بسیار استفاده میبرند، البته آنها باید رجای کاری خود را عوض کنند، برای خواب هم وقت جدا کنند. این روزانه از بعضی حالات انسان‌های هستند که روزانه جدا میکنند، انسان‌های هست که بیگاه، انسان‌های هست که عموما یک خواب خود را باید بگیرند و این سبب آن می شود که دور و دراز خواب رفتن ارگانیسم می خواهد که به همین واسطه خودش را برقرار کند، ولی در مدت کوتاه با واسطه عملیات هایی که ما می گذرانیم می توانیم که این چیز را برقرار کنیم.
تشکر از شما و تشکر از شما شنوندگان و بینندگان عزیز که تا این لحظه ها ما را همراهی میکردید. برنامه گفتگوی ویژه روی موج صدای آسیا به طور مستقیم این لحظه ها ادامه داشت و اینجا فرجام برنامه است، یعنی که ما در سرحد وقت قرار داریم. هر هفته روزهای چهارشنبه بعد از ساعت 14 این برنامه با موضوع مختلف با دکتر محمود کبیرزاده متخصص طب شرق و روانشفا ادامه میکند و شما میتونید که شکل تکراری این برنامه را روز شنبه ساعت 18 بشنوید. همچنین شکل تلویزیونی این برنامه روزهای جمعه ساعت 20 از طریق تلویزیونی ریگر پخش می شود. از یک شما اظهار سپاس میکنم و شما را بار دیگر محترم دکتر خوش آمدید میگویم. سلامت باشید. میگفتیم که میتوانند با واسطه تلفن های ما 906 531 وایبر و ایمیل ما هم سوال های رو بیتین. ما در طول هفته میتوانیم با آنها سوال و جواب کنیم و باز مناسبت رابطه خود را برای منفیت سلامتی مردم و برداشتن معرفت طبی سعی و کوشش رو صرف کنیم.